ka first PS football tournament aja ka khandai ka bala pelong da kalum umpi sport club kala poino sakabakut hakaba kap konhun joka Patarim FC kala yora snon ya kanam kum kaladu da ba pelimno ya ka Deuli FC da Shigo Lanot ya kane ka football tournament la pelong hakamadan ilakai joka snong lum umpi Riboy district ya kane ka lumpung ilakai football lawan penhap perdano da uba Rocky Marwin kumu Kongsan hakajing ya don langru da uba George Dekhar sekretari ka snong lum umpi uba Walambok Nongbri presiden kalum umpi sport club lemat kiwe la sakhiru ya kajing kun ke baik haj bormet bha hakane kasngi hapdeng ke Patarim FC persya ya ka Deuli hakaba kajing kun kala pencok syidru skade ya ki pajba nong pekai bat kajing kun haka kelas step kala kutno klem don nong tap henry day kajing kun haka kelamit ka Patarim kala yok snon ban tap ya ka kol jong kajing job lengba uronal kidon lengdo la samru ka kusnam syaka kunhun nong job hakaba ka Patarim kalayok kung ya kasong pisah ka ba arpo wajar bat ka Deuli kalayok kung ya kasong pisah ka ba shpo wajar tengka lembat ki trofi legitim ya pide kita ki ba poisha kani ka final jong ni tournament na ai ko bilang ipi baro ki pa ba bedan lang hangi ban sakhi ya kani ka football tournament final ka ba hak breng ka umsling Patarim bat ka lumlong rim Deuli tinakalian na jonga na namsim ya kapor kadang yan Henry na syukwatan man ya ay jumot lang tang ban ya beliau jumot lang bagi gikun samla kibayo snow ya ni gijing sawah na ay gijing kitbok kedang ni ligi ar ligi tim ay baga tim ko bahatam kan sara ya kenam lado ban na ay gijing kuleru ikilai po tu ligi tim kiba khema man poi sa kathong Henry kila persang kumbaga tim ka om gijing persang jadi gijing persang kapan yalam lipi setiar kilum kapan yalam lipi sakanam ladu hakoi gasli kay kaba ngakwa ban ya tu ipi hakani jamnit kumula penong ya kali tournament harin gijing ya sulok bat presiden jom kali ka klub harin balaya yo ban ya syong bat perkat na kalian na jonga na ong ba dan gijing anglut ban penong ya kum kini ke tournament ngadon ngatuloy ban ya dan rengkat bati ngatuloy ban ya kersan lem bati wala kadi haga kenu ono benta ka barit andre na gijing trang ba gijing anglut jong kun sama kilala ban penong ya ni tournament ngai gijing khuble gijing la jompi ban penya terenti ngene don sibun gijing wit jingwa haglen tia andre kemau kuma ka tin do om ai ba kiwe ke i ba pi jenja andre kinemi ipat ba pi ino lano ru dia kini gikun sama gi badan hangi hamtam ini ki arli tim bat ki lai put li tim gi balek no masuk batong ni pina kalian joma ba gajing ko jompi don shibun gijing khosli don shibun gijing trang gi ba pikwa banlong don na pen jompi ba pikwa banlong ko Ronaldo don na pen jompi ba kwa banlong ko Messi don na pen jompi ba kwa banlong way na ki ha profession ko jompi ko gi doctors engineers lagi politician Henry kidon kada gajing trang ba gajing posni ko jongpi tangga we to kenau ba we kinong we on dreams without goals will be just dreams gajing posni klem kada kathong kan sa tang gajing posni te kenau ba ha gajing angut ko jongpi gajing jongpi ko man la kasi kay ko mga kwa batong hawa kidon ganu no jing anu to kenal bade bandon ru kathong kaba pikwa banlong lani hakalawi banwan hakaji mo jongpi denam simi kapor na ay kublay sa sinpat ya ka tournament committee hakaji lam jong president baro kini nongkit kam jong ko usling lumumpi sports and cultural club na ay kublay gasnong lumumpi naru rong wasnong bat ka committee wala senani gi kun sama ban kentiu ya kani ka kams ila kai football hakani gasnong makani ka dong bakathan bana kalian ngajungan sa simpat na shimi ka kabu ay kulay fi baro ay ba gajing anot gajing trang gajing yublay umla ban kurku do ya ke ka ba gidon ha ka mensim gajing bat ha kali gajing im man la kasi
Petang tu ice pot tu.
Yan ulit ay ani lang ito. Nang red ay kahit po. Yes, look. Clear match.
Wah.